urang sangakeun muhun aebot torjol gitu nya poho deui nya urang sakeun hoyong laguna teh kulu-kulu gancang nya sareng dengan aebot bahagia mohon bos Imbar mohon bos Ceper sareng dengan kin anu kadua neme tim Bedal Sari mohon laguna parantos janten Wilujeng sumping pangarsa mohon bos aja legar ke Malajaya mio ibu tangtosna anu parantos hajat-hajatna tung tak itu mangga sareng-rengan ijeng linggih urang sakeun dina laguna teh kulu gancang op bos Ceper di sarangan bos Imbar Pak Haji Ayep ulah sok mang di soder kubun sepuh Abah Otoy ulah sok mitinong benteng limput Abah Oji Kabah Api sareng Intisari ya dadi mang bos Imbar bos Ceper abdi mantap wae mang aebot bos Torojo Cepeng sok singat Paji Anying Anjeuna teuben Abah Ebot Trojol jungjukan omang Abah Ebot Trojol Abah Ebot Trojol datang darajat sen ya Abah Ebot Trojol Cikau Bandung beres ngiring bingah tangtosna sok aya wae lepatna hei Abah Ebot Trojol anu bageng hadir tong sok melejang aya wae lepatna alah bagus hei ap melepat temangan iya Abah Ebong silidang dongsen up bagus sangkan itu jantung ciri khas Abah Ebot Trojo Cikau Bandung Abah Ebot Trojong linggih panglaris kulana sauyungunan dibayar gendang 200.000 nuhun tong melengjang samalih mah ai moda mongoda dedek jantan bahana pangawaru pangawaru yang disarangan bos Ceper bos Imbar panglipur remang bos Ceper mana tabur bagus sangkan nyerap karena rasa sangat karaos kakupingan bagus deh tong meleng ada ceplos nu dibayar maksud Abah Ebong aya nu hadir tinanggih gagang ya bos Ayep mohon bos Ceper sareng-rengan disangan apa Ayep dengi ya bos Ayep bos Cepeng bos Imbang anu man kumaha mang mayungan
Sangka nolak kehujanan Paji Ayep di sarangana bos Ceper bos Ceper, bos Imbang Ayep, bos Imar. Kapayun Hey. Bos Ceper Kapayun, bos Kolam. Kumaha mang Yuk bos Ceper lawas tepanggih lam itu bos Imbangan Lah, punten para runten. nulungangan man Bos Ceper, bos Kolam, bos Ikan. Sangkan ulah bos Imbar Kajok Hai, bos Ceper deui Puyung-uyung dinangkun Di sarangan bos Imar disumpitan hiji-hiji hiji-hiji ngonah dewai hate asa ngalang mon wangi sering kaimpi bos Ceper bos Imbang Paji Ayep sering kaimpi kanu jauh sok tibelah suka teuing ngonah dewai lamun pang tibatan nama pegat turun suka dibeli kupati suka dibeli kupati ngonah dewai tuntunan bos Ceper, bos Kolam, arongo bos Haji Ayep Paji Ayep linggih Kapayun ilamuning seni bos Imar Wilujeng Sumping pangarsa Bapak Lurah Jadang kades kota maneh bos Cali sok bos aya wae lepat bos Cali Mamah Bunga bos Bambu Ibu RK sok Kartama aya Bapak RK Kartima wae lepat Tua Segala Beki tenang bos Atam Bandar Segala Bandar Guru Dawang Adawang Segala Beki sarengan mau lepat teman kebagian en mah Ibu Nami ya Bapak Jinokim kalibar anu bagus bos Ayep silidang dosa bos Legara Mewah Ibu Bapak Haji Emban Bapak Haji MC Embang Jawa Barat sangkana janten hei sangkan janten sauyun malah dia paling dia dibayar gendangan poliwetan dibayar ya oh orang kudu para runten sadar yakin pangasti beres singkil kanangka murahan Gusti tong melenjang orang nomang nyebut hayang tinggal daek migawe mah tinggal daek migawe mah gitu deui nya kenembe tepang hei kenembe ngep Boyong Bandung mah gentos teraskeun Boyong Bandung nya sok di mana di kampung di kota tos kakana cara kulit kemat rasana
sampai asalana Bos Imar tadi reka Wijang Sumbing Bos Dogar Bandar Hewan Abun Bos Abun Audel naon namina Bos Akang Ewa Wijang Sumbing Aujang Us Panglima Julsiner kabita Bos Imbar anu baker di mana ada Arsono Wijang Sumbing Bandar di Hewan kampung di kota Wijang Sumbing Aujang Kakona Ketua cara nya Bos Imbar Wijang kapayunan Sumbing anu mangan Bos Imbar anu baker Wijang Sumbing sarana ti keluarga besar Timbul Jaya sama peas Aya Mandoradi Ketua Timbul Jaya Aya Teh Hasan sareng-sarengan reka Bos Imbar Bos Imbar anu Bandar Hewan baker Peyamat di Bandung Acawing Bos Imbar anu baker Bos Ceper anu sayang di mana-mana di kampung di kota cara Bos Sajaya Bos Ceper deui anu bager Bos Imbar anu sayang anu paling genah lamun jadi tukang dagang sabana poe narima duit recehan anu paling genah jadi pegawai kantorana Bos Imbar acawing deui anu bager ae Bos anu bager cek itu lamun cek ieu acawing pemangat tu haja deui sayang anu paling genah lamun jadi tukang dagang pajaben anu bager Bos Imbar anu sayang anu paling genah jadi pegawai kantoran aya RT bohe ketua Rajuna Jaya kapayun heula cek itu kitu lamun cek ieu wayuli sesepuh Rajuna Jaya kapayun heula cek itu kitu lamun cek ieu pajaben Bos Ceper dibayar deui anu paling genah lamun jadi tukang dagang sabana poe narima duit recehan anu paling genah jadi pegawai kantoran Bos Ceper anu bager deui sayang cek itu lamun cek ieu Bos Imbar anu bager deui sayang cek itu lamun cek ieu kapalurotang Sukasari kapayun heula anu paling genah lamun jadi tukang dagang Bos Imbar anu bager deui sayang ae Bos paling genah jadi pegawai kantoran acawing anu bager deui dibayar deui cek itu lamun cek ieu pajaben bager deui sayang acawing cek itu lamun cek ieu acawing dibayar deui acawing periye ati pegelakotan me awakil deden jadi luhur gemenan lisi jiwa done jahat
Aturan bos imbar nyiksa perasaan bos imbar remuk hati anak kerabarangkan apa nasiska anu bakir hanya sekedar ani babanyu mata wakil deden nyawang sampean wakil deden wani bagi Jatiluhur wakil deden sampean acawi Purwakarta nyiksa wakil deden perasaan wakil deden remuk hati anak curah berantakan awakil deden wakil deden kapan kula bisa wakil nopo deden bahagia awakil deden Purwakarta rasa kaki anak ketulusan cinta Ojang Iim Ojang Iim nembe Bukasari pertama Ojang Doi ngonali cinta bos simpan Ojang Iim malah oli Ojang Iim acawi mungkin karena kula terlalu sayang bos ceper mikir bakal anak penyesalan bos ceper manis madu dibalas racun bos ceper pahitnya gawe keyung-yung getuan acawi ngana bager prie ati apa galakonane aduwe demonan lisi jiwa done Acawi hati sampean Acawi nyiksa perasaan bos imbar Acawi zona dianggap waktu lona catar bos legara komala jaya anu bager hanya sekedar ini babanyu mantan Ojang Iim nyawang sampean wani bagi cinta Ikane sampean bos sajaye nyiksa perasaan bos sajaye remuk hati anak curah berantakan acawi anu bager kapan kula bisa nopo bahagia bos imbar rasa kaget ketulusan cinta nembe pertama ngenali cinta malah oli larang apa nabunga mama nabunga mungkin karena kula terlalu sayang bos imbar mikir bakal ada penyesalan bos imbar manis madu dibalas racun pahitnya gawe keyung-yung getuan bos negara kepala jaya peri hati apa galakonane aduwe demenan lisi jiwa done hati sampean nyiksa perasaan zona dianggap waktu loncat nyesok ke dada ini babanyu mata nyawang sampean wani bagi cinta igane sampean Abah Ibot Torojo perasaan Abah Ibot Torojo jika Bandung remuk hati anak curah berantakan bapak raja dan aku taman kapan kula bisa nopo bahagia bos Iip anu bager rasa kaget ketulusan cinta acawi nembe pertama ngenali cinta malah oli larang acawi anu bager mungkin karena kula terlalu sayang mikir bakal anak penyesalan acawi anu bager manis madu dibalas racun pahitnya gawe keyung-yung gitu acawi anu bager oyong diserang anak bos Iip anu sayang ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing
ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing. Buat apa pusing mikir masalah acawing, buat apa kita ruwet-ruwetan acawing. Yuk bersama kita cari hiburan acawing. Ayo bergoyang hilangkan duka lara